I'm asking the team of 5 million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. E māraki ana te kite, kua eke tātou ki te paimatara tuatoru. Nā te rārangi roa o eni waka, te aua nei e kore e tae rātou te uki mai ki eni wāhi momo kai pērā ia KFC. O tino, kei te kāinga tonu, ngā wānau e tunu kai ana, ngā kai e pai ana mo te auora. O tino, ka pē i a koe, ka ara mai ki eni momo wāhi rānei, ka tunu kai ki tō kāinga rānei. Kua uakina ngā tatau ki enei toa oko kai, kei reira toru ngā wiriwiringa auora. It's wakarerea e rā kai kino. For many, many reasons. Our people have the worst statistics, and we don't want that to continue to happen if we're going back to our old habits. So I really encourage our people, just to no oi te kāinga, kia haumaru tonu, aia a koe wā te tōpūtia ki rātou mā. You know, save the money, save it for something that your family can really enjoy, and that is eating kai, cooking kai, preparing kai together, and growing kai together. Nā te noo ki o tātou ake mirumiru, e tino kite ana te awaatanga o ngā wānau e wakariti ana e tunu kai ana. What do you call this? Weru weru ngā kāriti nera. So you just do this, my boy. Put the pen up. When we go on Facebook, you can see there's these amazing kai being cooked, and even the baking that's being cooked from nothing in our kapata. Ei tā Furman e pai ake te kai no te mara, aia a ngā kai o te orangaranga. Our kai is already around us. Our kai is here, and we really, for the majority of us, we don't have the economics to go out and buy Colonel Sanders or McDonald's just because we think that we've been bereft of them, or we're moke for that type of kai. I think it's important for our wānau to keep ourselves home, in our bubbles, using the kai around us, because, hey, we're having fun being together. Ei tāna no me wakatō ngā kākano kia tupu ake te kai mō te āpōpō. We've been planting seed, mass seed. So far we've planted our pumpkin, because we make beautiful pumpkin soup. We've planted our watermelons as well. And we've also planted, today we've planted kale. We've planted some of our seeds that we have in our own seed bank. And just to wakapiki our wairua. Ei oranga mō te tinana me te toinga pūtea. Eruera Rerekura, te reo o te uru. Ko te reo, te take.